Mislim da je mene umjetnost uvijek privlačila, na način na koji vas privlači duboka voda, duboko more. Htjeli biste da skočite, ali se bojite. Otprilike na isti način me privlačila umjetnost i umjetnički iskaz svega onoga što je u meni. Pozdrav svima, pratite 20. epizodu Storage podcasta, drugog serijala, i u ovom serijalu naš partner je kompanija Gorenje iz Podgorice i sve njihove proizvode Gorenje i Hisense možete kupiti u svim maloprodajnim objektima sa kojima ta kompanija ima i ugovor. Također, naš partner ovog serijala je i modni atelje Zlatne ruke iz Podgorice. Naša gošća je književnica Slavica Perović, ali jedna od najuglednijih crnogorskih lingvistkinja, univerzitetska profesorka, autorka brojnih naučnih knjiga i radova. Bogato naučno iskustvo pretočila je u književnost, pokazujući da jezik nije samo sredstvo naučne analize, već i umjetničkog stvaranja. Nakon decenija posvećenih nauci i proučavanju jezika kao sistema, u književnost ulazi romanom Life Lived. U ovoj epizodi razgovarat ćemo o njenim romanima, o tome koliko se lingvistika i književnost prožimaju, zašto su žrtva, izbor i dekonstrukcija nasljeđenih obrazaca u središtu njenog književnog svijeta, ali zbog čega njeni junaci tek onda, kada postanu svjesni mogućnosti izbora, počinju istinski živjeti. Slavice, dobar dan i dobrodošli u Storage. Dobar dan, hvala vam na pozivu. Prije svega, meni je jako drago što ste nakon jednog kratkog odmora došli odmah u Storage, s obzirom na to da ja znam da vi puno radite i da uglavnom neprestano istražujete, pišete, čitate. Da li vi, kada je odmor u pitanju, uopšte umijete da odmarate ili je odmor isto način da se stvaraju neke nove ideje? Na svjesnom nivou ja se trudim da se odmorim. Međutim, na onom jednom podsvjesnom nivou vjerovatno to nešto uvijek radi. Tako da sam ja uvijek opremljena jednom bilježnicom i olovkom, pa kad nešto izroni iz te nesvijesti ili podsvijesti, a u pitanju je neki tekući projekt koji mi je na stolu, ja to onda zapišem. Tako da odmora jeste bilo. Ja sam sada bila u Normandiji, dvorci Loare su bili nešto što sam davno htjela da zaista vidim i da doživim. Polako smo zašli bili i u Bretanju. Međutim, sve to vrijeme sam ja imala neku bilježnicu koja je tu nešto bilježila asocijativnog tipa, ne znam, refleksivnog, šta god da vam je razmišljanje tog trenutka. Pored ostalog, bilo mi je interesantno kad sam u jednom trenutku pomislila da Bretanja počinje onog trenutka kada u suvenirnicama nestanu prugaste majice. Prugaste majice su bile znak Normandije i mora i blizina tog nečeg što je ljetovanje na moru, na plažama, a Bretanja je nešto sasvim drugačije. Dakle, i to je nešto, nisam sigurna da to neće negdje biti zapisano u nekoj, ne znam, crtici ovo ili onoj u kontekstu ovom ili onom. Ali uvijek je to nešto tu. Pretpostavljam da to nije jedinstven slučaj, da je to način na koji se razmišlja, misli i ostalo. Ja sam u najavi pomenula da ste u književnost ušli sa romanom Life Lived. Međutim, vi sad imate već 3 romana, pored Life Lived, Beton Blues i Novu Noru. I ušli ste u književnost kao lingvistkinja i vi se već decenijama bavite jezikom kao sistemom, što ste i sami više puta naglasili kroz vaše razgovore i na promocijama vaših knjiga. I rekli ste da ste ovim prvim romanom željeli isprovocirati književnicu u sebi i vidjeti da li taj jezik koji ste obrađivali kroz naučnu neku paradigmu, ali ako se može tako reći, da li on može da se upotrijebi u književne svrhe i bude jedan dobar prostor za stvaranje jednog umjetničkog dijela. Da li je to samo bio motiv ili je dodatno bio motiv možda da govorite o nekim temama o kojima ne biste mogli kroz neki naučni diskurs oblikovati sve to što želite kazati?
To je jako dobro zapažanje. Međutim, evo sada kad pokušavam da o tome razmišljam, mislim da je u pitanju jedna suprastruktura, a ona se sadrži u umjetnosti. Mislim da je mene umjetnost uvijek privlačila na način na koji vas privlači duboka voda, duboko more. Htjeli biste da skočite, ali se bojite. Otprilike na isti način me privlačila umjetnost i umjetnički iskaz svega onoga što je u meni. Znači, jezik jeste tu neki osnovni element od koga polazim, neki zajednički imenitelj. Ja jesam lingvista i po onome što sam radila i po onome što su moje interesovanja, ali jezik može da se na različite načine upotrijebi. Ja sam ga sa studentima analizirala kao sistem. Nauka je tu jako bitna jer umije da razloži jezik na ono što je razumljivo i manje razumljivo i vi hvatate mehanizme. Ali sve to može da se na ovaj ili na onaj način upotrebi u književnosti. A književnost je umjetnost. Tom zovu izgleda nisam umjela da odolim jer je to bilo stalno prisutno u meni. Geneza te priče je negdje vuče korene u nekoj davnini kada je trebalo da se opredijelim na univerzitetu. Šta ću da uzmem? Ja sam otišla kod tadašnjeg dekana i rekla, molim vas, da li bih ja mogla da uzmem književnost, da se bavim time? A ne, imamo već kadrove za književnost, nama trebaju lingvisti. U to vrijeme to je bilo bespogovorno. Vi niste mogli da se okrenete, odete i da potražite neki drugi univerzitet. To je bilo to. Znači, ja sam sa književnicom u sebi, potencijalnom književnicom u sebi, otišla i studirala lingvistiku. Književnica nikad nije utihnula, ali se lingvistika pokazala kao zaista ona koja me nagradila. I onda sam to znanje iskoristila onoliko koliko možete da upravljate time, jer su ti procesi u stvaranju, u pisanju, a ponekad i nesvjesni. Nekad možete da kontrolišete svoje znanje i da ga upotrijebite, da ga upregnete kao ono, znate, kola koja će da vuku, a nekad i ne možete. Tako da je to interesantno, to je pored ostalog i meni neki zadatak bio negdje ili će negdje biti da vidim koliko sam ja mogla sebe da kontrolišem i da upotrijebim onaj jedan dio za onaj dio koji je prilično intuitivan, ponekad nesvjestan. Vaša rečenica je vaš identitet, vaše teme su vaš identitet, vaša naracija je vaš identitet. Ukupni diskurs književni je na neki način identitet. Da li sam ja to mogla da mijenjam onim svojim znanjem koje imam kao lingvista? To mi je interesantno. Nisam sigurna da sam dala odgovor do sada već. Pa nekako sublimacija vas i kao književnice i lingvistkinje dovela i do tog, ajde mogu reći, rezultata kada je u pitanju roman Life Lived, jer ono sve što se nakon objavljivanja tog romana desilo jeste u stvari činjenica da je čitalačka publika, književna kritika jako dobro reagovala i vaš roman je 2013. godine bio u najužem izboru za Ninovu nagradu godine. Da li vas je to iznenadilo? Obzirom da ste rekli da ste htjeli romanom isprovocirati književnicu i roman vas je očigledno isprovocirao. Bila sam veoma, veoma iznenađena. Naravno prijatno jer vi nekako priželjkujete sve to. Vi priželjkujete da budete primijećeni, da neko to pročita, ali da to dostigne toliku prominentnost, to zaista nisam očekivala. I naravno, bila sam beskrajno iznenađena. Prvi koji mi je to javio, bio je Balša Brković i tu vijest nikako ne mogu da zaboravim, ni njega koji mi javlja, draga, čestitam ti. I onda ja pogledam da je to. Posle toga mislim da je te iste ili naredne godine Life Lived bio kandidat za Mešinu nagradu zajedno sa još 3 romana, tako da mi je to bilo jedno interesantno, drago priznanje
jer je Life Lift tu odmah počeo da živi. Znači i kao književno djelo, i kao tema, i kao nešto što je dodirnulo publiku na jedan, ajde da kažemo, umjetnički način. Mada moram da kažem sada, vjerovatno prvi put to kažem, taj zanatski dio, kad uđete u književnost, pogotovo kad je roman u pitanju, zanatski dio je jako bitan. Ja sam šegrtovala dosta dugo. Pročitala sam jednu ogromnu literaturu o tome kako pisati. U tome sam autodidakt, ali taj zanatski dio morate znati da biste mogli da se otklonite od njega. Kreacija počinje onog trenutka kad znate zanat, ali uradite nešto što je vaša sopstvena ideja, vaša sopstvena misao, vaša sopstvena kreacija. Nedavno sam na jednoj radionici kreativnog pisanja upravo to pomenula i rekla sam da sva ta literatura vas oprema onako kao što vas recimo oprema Leonardov Vitruvijev čovjek, jel? Savršene proporcije. Vi to prvo morate da naučite, a onda postanete Picasso, ako vam se posreći. Te sve razlomljene linije, te sve razlomljene perspektive, sva ta osjećanja i doživljaj koji imate iznutra imaju jednu ekspresiju koja je sve samo ne idealna proporcija, ali jeste nešto drugo. Jeste misao, jeste perspektiva, jeste pomak u umjetnosti i to je naravno taj veliki neprevaziđeni doprinos koji je imao Picasso. Pretpostavljam da svako ko počinje da piše na neki način polazi od nekog idealnog, od nekog Vitruvijevog čovjeka kojeg transponuje u svog ličnog Picassa i postaje svoj lični Picasso, pa onda imamo onu plejadu divnih umjetnika koji su to umjeli da urade na svoj način. Postoje neki pisci sa kojima sam razgovarala koji kažu da oni prilikom pisanja u stvari imaju potpuno, ajde kažemo, ispisan roman u svojoj glavi i bukvalno ga napišu za nekoliko dana. Međutim, kakav je slučaj, obzirom da govorite na to da vi šegrtujete, kakav je slučaj? Ja sam sve samo ne to. Znači, ja imam generalnu ideju. Znači, moja generalna ideja je inicijalno sadržana u jednoj riječi ili je sadržana u jednoj rečenici. Ja imam to kao inicijalno, tu jednu rečenicu. Kad pokušavate da nekom, ajde da kažem, prodate roman, da vam ga izda, traže od vas da kažete o čemu je roman. To mora biti ili jedna riječ, dvije riječi ili jedna rečenica najviše. U Life Liftu sam pisala o hipokriziji. U Beton bluzu sam pisala o žrtvovanju, onom surovom žrtvovanju svega i svačega i požrtvovanju koje dolazi iz plemenitih pobuda, a to je na neki način kontrasila ovome što je surovo žrtvovanje. To mi je bila tema generalna. U Novoj Nori sam pisala o ljubavi, ali to nije ljubavni roman, to je roman o ljubavi. Ljubavi bez koje prosto ne bismo postojali ovako kao ljudska bića, ali ljubav koja je sve teže i teže doseći. Ljubav kao emocija je uvijek potencijalno tu, ali je treba znati odnjegovati. Naša civilizacija baš i ne daje mnogo osnova za njegovanje ljubavi. Danas djeluju neke druge sile koje su prilično kontra ljubavi, ali mislim da je ljubav tu negdje koja nas spašava. Nekako uprkos tolikoj ljubavi ljudi se ipak razdvajaju na osnovi nekih drugih elemenata, ali o tome ćemo u nastavku. Znači, pitali ste me kako stvaram. Znači, to je to. A onda ide fragmentarno, onda se postepeno stvara forma, onda se postepeno stvaraju likovi. Morate da znate koji će vam likovi biti radnici u toj osnovnoj vašoj ideji i koja će vam biti trasa, a to je otprilike ta neka radnja koju zamišljate.
I kako počinjem da pišem, tako se usložnjavaju likovi, tako se dodaju ili oduzimaju, oni se transformišu, tako se komplikuje staza kojom se ide. Roman je po definiciji putovanje i tu putujemo svi. Putujem ja koja pišem, putuju moji likovi, putuje radnja, putuje naracija, usložnjavaju se oni elementi koji vode do nekog klimaksa, odnosno do one tačke gdje se sve raspliće i koje vodi ka jednom određenom kraju. Jel? To morate da imate zato što roman je ipak u tom dramatičnom putu, mora negdje i drama da se razriješi. Sve to u procesu pisanja dobija razne modifikacije, dobija dopune. Ja bih svoj put više nazvala kao jedno blago vajanje i dopunjavanje i modelovanje, ali u svakom slučaju u tom kreativnom procesu on se usložnjava, obogaćuje i čitavo narativno tkivo romana bude onako, ali nastalo iz procesa. Ne iz glave, jer ja to ne umijem. Mislim, ne iz glave odjednom. Da. Nekako se čini da svi vaši romani koje ste napisali imaju, provlače se te neke slične teme i posebno ta tema, ta potraga i potreba čovjeka za jednim autentičnim životom. I oni su svi, možda se mogu nazvati romanima odrastanja. Bilo da je to Viktor, bilo da je to Nora, bilo da je to Ana iz Agneza Ena u Life Liftu. Kad smo još uvijek kod Life Lifta, vi govorite o novinarki koja istražuje taj fenomen ženske moći. Vi imate i taj fenomen posebno i u Beton Bluesu također. I negdje istražujući taj fenomen ona toliko shvata da se i njen sam život prožima kroz te fenomene i da počinje da određuje njen život. Koliko se zaista želi prenijeti da ti neki fenomeni nisu samo društvene ili političke kategorije, već su i kategorije koje itekako utiču na naše emocije, na naše odnose, privatne, porodične, prijateljske. Autentičnost je nešto što je teško odgajiti i da vi znate da ste u toj autentičnosti, u tom sopstvu pravi, jedinstveni i da vam je tu udobno. A društvene uloge se mijenjaju. Kad je žena u pitanju, naročito su se njene društvene uloge modifikovale. Nisu se promijenile, ali su se modifikovale. Znalo se negdje u ustrojstvu koji je dosta dugo trajao. Mlada žena je školovana ili nemnogo školovana. Njen put je bio u brak, u majčinstvo, u dom, u privatnost, jer njena je sfera bila privatna. I naravno bila je tu uz svoga muža najčešće korak iza, kao njegova potpora, ponekad kao sjenka. To su bile društvene uloge zadate. Posljednjih decenija, znači to je već od 60-ih prošloga vijeka pa na ovamo, društvene uloge su se modifikovale. Žena je dobila svijest, zadobila svijest i na neki način prigrabila slobodu da društvene uloge modifikuje. To je jedna revolucionarna uloga žene, pokreta, ženskih pokreta, a i inače progresa koje se dešavalo u čitavom društvu, koje je bilo dosta povoljno za žene. To možemo da kažemo iz ove perspektive sada, zato što se ponešto od onoga što su društvene uloge koje su bile po mjeri ženinih potreba, pomalo reduciraju i na neki način vraćaju na neko vrijeme koje i nije baš bilo dobro za žene. Govorimo o sadašnjem trenutku retradicionalizacije ženskih uloga gdje se žena ponovo vraća u kuću, vraća se u privatnu sferu,
a mnogi pokreti, mnoge žene u tome sarađuju, misleći da time prave dobar izbor za sebe. Nisam sasvim sigurna. Znači, društvene uloge su date. One su uvijek date. Ženska uloga je uvijek data, oslikana o. Ona je oslikana o muškarca, o porodicu, o društveno ustrojstvo. Pokreti koji su se dešavali od 60. godina prošlog vijeka na ovamo su bili usmjereni na to da žena dobije veću slobodu i da sama pokušava da definiše društvenu ulogu. U tome je bilo mnogo uspjeha, mora se priznati. Ja se sada samo bojim da se to na neki način vraća nazad. Moji likovi, mislim, da bilježe tu neku startnu poziciju zadatih društvenih uloga, ali i neki napor da se od svega toga na neki način odmaknu. I tako imate određene sudbine. Agneza Ena, koja prolazi kroz agoniju saznanja da njen život, njen bračni život baš nije ni malo nalik onome što je ona željela. Naprotiv, postaje jedna sasvim velika suprotnost. Marija je s druge strane jedno mlado divno biće, puno ideala koje počinje život i počinje ga sa idealima. Nora je već jedna osviještena žena, ali i njena spoznaja društvene uloge u kojoj je nije statična. Mislim da sam htjela tu da podvučem taj element statičnosti. Ona je u jednom trenutku data kao osoba koja je mislila da je riješila sve svoje odjedanput i jednim potezom. Pokazalo se da život nije takav, da power dynamic, da odnos snaga koji ona ima u porodici, konkretno sa svojim mužem, nije baš takav i da će se rasplitati stvari drugačije od onoga kako je ona zamišlja. Život je u principu i proces. Sad kad ste pomenuli da malo izađemo iz okvira romana, pomenuli ste i emancipaciju i slobodu koju su žene dobile, ali ste i rekli da se plašite da to sad ide nekako unazad. Da li mislite da negdje da i nije uvijek sve, da nije, kažem, taj korak unazad problem ni u muškarcima koliko je možda problem u nama ženama? Da li smo mi svjesne šta je nama donijela ta sloboda i ta emancipacija? Mislim da ne. Ponekad sa mojim prijateljicama pokrenem priču o tome koja je principijelna, koja je načelna, koja na neki način onako panoramski posmatra trendove u današnjem svijetu koji je inače turbulentan, koji je pun raznih dešavanja koja su istovremeno i začeti trendovi, ne uvijek dobri. Ponekad pokrećem sa njima ta pitanja i dobijam odgovor. Pa ne znam, pa evo vidjet ćemo. Dobijam one neodređene odgovore koji na neki način pokazuju ja nisam u tome, to se mene ne tiče, ja nisam bitna. Mm-hmm. Svih se nas tiče i svi smo pojedinačno bitni. To je ono što možda u mojim romanima pokušavam da pokažem. I u glasanju svaki glas se broji. I u stavu svaki stav se broji. I u svijesti svaka svijest je bitna. Jer svijest pojedinca prosto ne može da stagnira. Ako stagnira, onda ide nazad. Ide nazad čovjek, ide njegova svijest, idu njegovi stavovi i onda počinje da biva neko ko je nošen, a ne neko ko je agentivna snaga i koja može da mijenja. Mm-hmm. Mislim da mi je to prilično jasno. Ja ponekad pokušavam nešto da kažem, ali prosto ne možete u komunikaciji, ne možete
ljudima proširiti horizonte ukoliko to oni sami ne žele. Ali onda imam alternativu, pa to radim u književnosti. Pa vaši likovi i umiju da postave pitanje, i dobra pitanja da bi naučili kako da daju odgovore. Između Life Lifta i Beton Bluesa prošlo je neko vrijeme, prošlo je 8 godina i vi ste se odlučili napisati znači drugi roman i rekli ste da on nije imao jasnu temu, da niste zadali neku jasnu temu romanu, već da je inicijalna kapisla bila za pisanje tog romana naslovi u medijima. Šta je to bilo u medijima toliko važno u tim vijestima da od njih, da oni prosto postanu materijal za jednu književnu intervenciju? Sad ste me podsjetili na tih 8 godina. To je inače poznato. Napisati drugi roman je mnogo strašnije nego napisati prvi roman. Jer drugim romanom morate da se potvrdite. Pogotovo je meni bio veliki pritisak s obzirom na to da je Life Lift bio u najužem izboru za Nina, da je bio kandidat za Mešinu nagradu, da je bio čitan, da je odmah došlo drugo izdanje. Znate kako sve vas to udari, ono strašno. Nagrade su i teret nekada. Nagrade su u tom smislu su teret. I onda sam ja... To je bio period mog ozbiljnog razmišljanja. Da li da nastavim dalje, pa da se nešto tu obrukam i provalim, ili da pokušam hrabro dalje, pa da vidimo da sebe izazovem. To je tih 8 godina. Mislim, žao mi je što sam toliko čekala, ali istovremeno je bilo sazrijevanje za jednu novu temu. Taj period do 12. pa do 20. mislim kad je Beton Blues objavljen, je istovremeno vrijeme jako velikih društvenih dešavanja. Na neki način dešavala se degradacija. Degradacija po mnogim nivoima. I ja sam htjela da uzmem jednu metaforu te neke degradacije. Našla sam je u građevinarstvu. Našla sam je u građevini. Jer kad nešto gradite, ostavljate trajni trag. To što ogradite, to ostane i traje. Ne baš za uvijek, ali evo piramide traju i dalje. Jel? I time se potpišete. Potpiše se duh jednog vremena, ukus jednog vremena, potpiše se znanje jednog vremena, potpiše se politička moć, potpišu se politički pravci, potpiše se potpora onome što je dobro, kvalitetno, umjetnički vrijedno. Ako govorimo o arhitekturi, arhitektura je i umjetnost, a govori se i o onome drugome što je devastacija, što je zaista grubo žrtvovanje onoga jednoga što imate, a to je prostor, vrijeme, ljudi. Htjela sam da to objedinim sve i čini mi se da se u toj metafori građevinarstva to na neki način saželo. Imala sam obilje materijala i oko sebe, golim okom, ali morala sam da se zaklonim iza nečega. Mislim, nisam morala da se zaklonim, ali bilo je lagodnije iza onoga što sam mogla da nađem u medijima. Bilo mi je dovoljno da otvorim novine i da vidim da novinski napisi jednostavno podržavaju to nešto što sam htjela. Tome sam pridodala da se usloži malo čitava linija radnje, narativna nit sa onim nečim što je jedna legenda, a onda sam povezala stvari koja je u fokusu imala taj jedan, ajde da kažem, feministički dio, žrtvovanje žene, koja od 13. vijeka pa nadalje stalno na neki način traje. Možda je danas to suptilnije, ali je prisutno. Sa onim što je devastacija prostora, što je devastacija nekih dobrih ideja, jer kad neku dobru ideju odbacite, to je i dalje devastacija. A to je istovremeno u nekoj pomenutoj suprastrukturi stavova, mišljenja, principa,
devastacija ideja. Mhm. I vi onda imate na neki način baš onako, za mene je to bilo inspirativno, imate jedan čitav paket što možete da upotrijebite kao materijal za umjetničku obradu. Eto, to je otprilike bilo nešto oko čega sam se ja tu ovako zauzela. Beton blues, po reakciji nekih čitalaca koje ja poznajem, isto je, slično je kao i sa romanom Privatna galerija Balše Brekovića, kada je davno objavljen. Reklo bi se probudila neke demone. Jedan moj prijatelj kaže, Slavicu su čitali i oni koji ne čitaju inače, ali su se prepoznali. Mislim da nije ni čudo jer vi u Beton bluzu kroz galeriju likova koji se okupljaju oko novca, moći, uticaja, posebno kada ste već i pomenuli metaforu, vi ste i kad smo pomenuli ovih 8 godina, vi ste radili na naučnim knjigama i radili ste na metafori, jel tako? Tako je. I ona je, negdje ste i rekli, uticala jako na pisanje ovog romana. Jer je ovaj roman pun simbola, višeslojan je, posebno kada opisujete taj jedan prijem, tu apsolutno prikazujete jednu društvenu strukturu. Kada pišete o Madame Arhitekti, posebno situacija sa pčelom, gdje zaista pokazujete da čovjek misli da je iznad i da je mjera svih stvari. Da, hvala vam na toj observaciji. Prvo da kažem, moj način razmišljanja je metaforički. Ja mislim da je moj mozak metaforički. Prosto kad se izražavam, posegnem za metaforom, jer ona mi je prečica, ona mi je tu, ona ilustruje sve ono što hoću da kažem, da ne moram da objašnjavam. Znači, to je prosto neki moj način razmišljanja i način pisanja. I on mi je pravio dosta problema, ajde da kažem, uslovno problema mi je pravio kad sam pisala naučne radove. Jer naučni radovi imaju jednu određeni protokol po kome pišete, određeni vokabular koji je tehnički, određenu strukturu koja mora da postavi hipoteze, koja mora da da dokaze, iz dokaza potvrdi hipotezu ili opovrgne, da zaključke i to je to. Tu ne možete pisati metaforički, jer to prosto nije, sem poneka ilustracija, to prosto nije taj diskurs, ali jeste kad je u pitanju književno djelo. A sa Beton bluzom, s obzirom na to da sam u novinama imala jako mnogo, ajde da kažem, poticaja i da ne upotrebim neku jaču riječ kao inspiracija, ja sam pravila koliko individualne ličnosti, toliko sam davala sa nekim likovima i neke tipizirane. Tako da, ako se neko prepoznao, nije sam, ima ih više. Vjerovatno je u tom nečem što je dato kao teža i kontrateža koja mora da drži tkivo romana, pozitivnih i negativnih likova, protagonista i antagonista, bilo onih koji su se našli i prepoznali na jednoj ili na drugoj strani. Moram da kažem da mi je to drago, ali niko konkretan nije tu, nego prosto jedna osobina, zbirna, skup jedan osobina koja možda čini jedan tipični lik. Mm-hmm. Ali on je skupljen iz jednog mnoštva, iz jednog obilja koji je tu oko nas. Mm-hmm. Vi pored i glavnih likova imate u svim romanima te neke sporedne likove koji jako dobro i prikazuju stanje glavnih likova, ali i stanje društva. Posebno recimo u Beton bluzu imate jedan sporedni lik gdje mene negdje asocira na jednog pisca sa kojim ste vi prijatelji, o kojem ću vas ja i kasnije pitati, provejava taj neki Viktorov, rekla bih, osjećaj melanholije za nečim što je prošlo, što je možda bilo dobro, a ovo vrijeme o kojem vi pišete
i precizno secira te donosi samo jednu betonizaciju, jedan potpuni odnos prema gradu i prema ljudima koji nije primjeren za današnju civilizaciju. To je, evo, negdje neka konstatacija. Ali htjela bih vas pitati, da li ovaj roman može se posmatrati, pošto ste rekli da je roman o žrtvi i žrtvovanju, da li ga posmatramo i kao roman o sazrijevanju i dekonstrukcije autoriteta, tu posebno kad govorimo o Viktoru, koji je i glavni junak, koji je na početku predstavljen kao antijunak, ali upoznajući njega kroz roman, kroz genezu njegovih porodičnih odnosa, dobijamo potpuno jednu drugačiju sliku Viktora. Hvala vam za ovo dekonstrukcija autoriteta, zato što je to bila moja davnašnja ideja koju nisam znala kako da obradim i sa kojom nisam znala kako da se nosim u životu. Mislim da sam ja imala problema da dekonstruišem autoritet mojih roditelja. Mislim da sam imala problem da dekonstruišem autoritet onog dekana koji mi je rekao: ti na lingvistiku, književnost je zauzeta. Mislim da sam imala problem da dekonstruišem neke druge ljude u svom okruženju koji su bili na neki način agresivni, nepristojni, nevaspitani, a koje je trebalo samo dekonstruisati jednim nepristajanjem. Taj rast, svoj lični, koji je bio dug, naporan, težak i bolan, sam pripisala Viktoru. Viktor je jedno moje divno dijete, jedan moj divan lik iz romana, koji je zbir svega toga. Dala sam ga muškarcu, jer dekonstrukcija autoriteta jednog mladog muškarca u Crnoj Gori je na neki način skoro jednaka po težini dekonstrukciji koju mora da uradi žena spram muškarca generalno. Viktor je morao prvo da dekonstruiše oca nasilnika, a onda je morao da se suprotstavi svom poslodavcu koji je nasilan. Autoritaran, nasilan, koji kaže my way or highway. Uzgled budi rečeno to my way or highway, kažu da je rekao Chomsky nekim svojim studentima, nekim svojim kolegama koji su se u transformacionoj teoriji, kad se pojavila, imali i malo drugačije ideje. Ali on je bio tu čvrst i on je rekao my way or highway, ovako ili nikako. Viktor je rastao kroz svoju profesiju, rastao je kroz saznanja koje je morao da ima u svom porodičnom okruženju, gdje njegova majka fizički i zdravstveno propada u atmosferi terora, gdje on nema hrabrosti da ostvari jednu ljubavnu vezu, jer ga i tu sputavaju razne stege koje su unutrašnjeg tipa, ne spoljašnjeg. Morao je da se suprotstavi jednoj monstruoznoj ideji koji daje njegov poslodavac i morao je sve to da objedini, ali nije mogao odjedanput. To je njegov hod. I to je hod kroz roman i to je roman. Roman je upravo, moj beton bluz je putovanje do sebe. Kroz dekonstrukciju autoriteta, kroz suprotstavljanje i borbu. Sad ću da napravim jednu drugačiju digresiju vezanu za te dvije metafore, putovanja i borbe. Ja više volim putovanje, jer mi svi putujemo. Putujemo kroz život, putujemo kroz ljubav, putujemo kroz razne saznanja, putujemo kroz prijateljstva, uspješno ili neuspješno. Putovanje je jedna opšte prihvaćena metafora. Neki lingvistički radovi novijeg tipa kažu da je mnogo bolja metafora putovanje od borbe kad je u pitanju teška bolest i bolesnik koji ima tešku bolest. Svi kažu
po inerciji. Imaš ti snage, borit ćeš se ti, ajde, možeš ti to. Međutim, to je za bolesnika sa teškom bolešću veoma veliki teret. On je bolestan, tu mu se gubi snaga, on mora negdje da nađe neku dodatnu rezervu da se bori. Mnogo je bolje upotrijebiti metaforu putovanja i reći: hajde, sad ćeš ti da ideš kroz to. Ići je metafora putovanja. Ajde, sada ova etapa, pa onda druga. Etape su također metafora putovanja. Idemo zajedno. Ta neka inkluzivna množina je užasno bitna. Kad se jedan takav bolesnik ne osjeti sam, nego je sa nekim, pa onda od etape do etape, tim trnovitim putem ide sa nekim. Pa ćemo doći do sljedeće faze. Doći je opet metafora putovanja. Do srećnog ishoda koji je neki kraj puta, ali srećan kraj puta. Tako da, evo, iskoristih ovu priliku javnu da kažem da je u toj situaciji, a i u mnogima drugima, metafora putovanja mnogo bolja od metafore borbe. Mm-hmm. I da zaključim sa mojim Viktorom. Viktor je putovao i kroz sebe i kroz svoja saznanja, a putovao je dekonstruišući te sve neke parazitarne faktore koji mu nisu dozvoljavali ni spoznaju, a ni sazrijevanje. I na kraju imao je jedan najveći motiv, a to je ljubav. I to je ono što mu donosi samo ispunjenje, jer ljubav je ipak nešto najljepše. Nastavit ćemo o tome, samo bih se vratila na ovo što ste pomenuli kada ste napravili tu digresiju i pomenuli bolest nečiju i kako, na koji način možemo u stvari čovjeku olakšati to putovanje. Vi ste negdje u jednom intervjuu rekli da je vas majka često pratila na putovanju, uradili nešto loše ili dobro s jednom rečenicom: kućo moja. I zamislite kad vas neko zaista isprati na put sa takvom rečenicom. To je onda jedno ozbiljno putovanje, mnogo možda, ne kažem lakše, ali toplije od onog koji je imao Viktor. Viktor nije imao, kao ni njegova majka, kao ni njegova sestra, jer znamo kakva je njihova sudbina. Oni nisu imali nekog da im kaže, oca, supruga, nisu imali da im kaže takvu neku rečenicu. A ja vidim da ste se vi vrlo dobro pripremili. Da, to je iz mog intervjua koji sam dala Kordu i koji je fantastičan, izašao na 6 strana, na 2 jezika. Bila sam potpuno zaista oduševljena što sam mogla da dam taj intervju. Jeste. To su ta neka rana iskustva, rana sjećanja. Oni pripadaju onome što su core memories, znači ono nešto, ona najranija saznanja i uspomene koje nas definišu. To je inače jedna primorska topla riječ. Englezi imaju za to term of endearment. Mm-hmm. Znači ona lijepa, ono tepanje, jel? Ona nježnost kojom vas obuhvataju i u kojoj ste kao u materici. Te riječi, ta osjećanja nosite sa sobom uvijek. U Boki je to kućo moja. Mm-hmm. Ovdje u ovom kontinentalnom dijelu, ako se i upotrebi, onda je to samo kuća. To smo baš nedavno, jedna prijateljica i ja malo, da, to je moja majka meni govorila. Ajde, kućo moja, bit će to sve dobro. Nije ona znala self-help literaturu, nije ona znala new age mudrost. Ona je samo znala ljubav i ona je bila potpora. I to je mene vodilo, to je mene nosilo i to je mene na neki način, kad god bih, a bilo je situacija da posustanete, to ajde kućo moja, to me podizalo. I to je važno. Imati to negdje kao neku kapsulu nježnosti koja se uvijek aktivira. Kako se to kaže? To su one depo injekcije, jel da? Mm-hmm. Koje se oslobađaju kad treba. To je bio moj depo nježnosti koji se oslobađao onda kad mi je bio potreban. Mm-hmm. Viktor to nije imao, ali
Viktor je i tu, tako sam ga pravila, jedan jaki lik, jer on je za sebe smogao snage da on nekom drugom bude ta kapsula nježnosti koja će se oslobađati. Bio je nježan prema majci i borio se za Mariju. On je baš na jedan viteški način, primjeren modernom dobu, bio vitez koji se borio za svoju ljubav. Borio se za jednu mladu ženu, da je spasi zaista nečega što bi bilo užasno za nju, ali istovremeno borio se za ljubav. Znači, ako njemu bilo uskraćeno, ne znači da on to neće za nekog drugog imati. Otprilike tako nekako sam gradila likove, jer mislim da to na jednom metanivou je veoma važno. Najčešće se perpetuiraju obrasci nasilja. Ako je mene neko zlostavljao, ja ću zlostavljati dalje. To je jači mehanizam. To je prosto najjači mehanizam, jer on je potpisan u svakoj vašoj ćeliji. Patnja je u vašoj ćeliji. Nadići to znači, mene jesu maltretirali, ali ne moram ja dalje. Otprilike tako sam ga nekako gradila, jer mislim da se i to može. Ali negdje doživjela sam da Viktor nekako ne dekonstruiše samo autoritet oca, posebno kroz tu prvu svađu koja se dešava i koja mijenja potpuno njihov odnos, ali i kroz jedan razgovor sa majkom gdje ona i pored svega želi naći opravdanje za supruga. Da li mislite da on dekonstruiše tu i majku koja prihvata svjesno tu ulogu žrtve i negdje i on pominje svoju sestru koja je otišla? Zašto je sve moralo tako da bude? Zašto su i oni morali biti žrtve? I da li je taj odnos i to gledanje majke kao žrtve donekle i njemu u stvari pomoglo da negdje pospješi Mariju, da i ona svoj život počne mijenjati i razmišljati o sebi i usmjeriti se na sebe? Ovaj dio konstelacije i ovoga što smo rekli je power dynamic, odnosno snaga u porodici, a to je taj najvažniji dio koji se formira i koji se zaista snažno potpisuje u nas. To što smo imali u porodici. To je tipično. Ja sam to uzela kao tipično. Znači, more primjera imate. Neko pobjegne jer više ne može da podnese. Neko ostane zato što ili ne može drugačije, ili nema mogućnosti za drugačije, ili se saživi sa ulogom žrtve. Mnogo je pisano o ulozi žrtve i uloga žrtve je jako manipulativna. Ona se često umije i izabrati kao uloga u životu. Znači, i ako imate mogućnost da odete, vi birate da budete žrtva, ne biste li pribavili pažnju, ne biste li pribavili ono nešto drugo što vam je potrebno, bez obzira šta je to. Je li to pažnja, je li to novac, je li to, ne znam, kuća, kola, šta god da je. Ta manipulativna uloga žrtve može da donese. Naravno, nije dobra. Naravno da nije dobra. Traži mnogo snage i svijesti da se iz toga izađe. I mnogi nikada, naravno, ne dođu do tog stepena svijesti ili prosto ne mogu. Ne mogu da izađu drugačije. Razne su sudbine i razne su mogućnosti. Ja sam sad već zaboravila, otišla sam malo dalje i zaboravila sam ono glavno pitanje. Ja sam pričala upravo o tome da li je Viktor tu i dekonstruiše svoju majku ili da li na taj način i odnos kroz svoju majku negdje ne želi vidjeti Mariju takvu u budućnosti, sa njim takvu. Da, najvjerovatnije da, s tim što je na neki način majka ostavljena više kao paravan o koji se oslikavaju drugi odnosi i drugi likovi, prvenstveno Viktor, pa onda njegov otac, odnosno njen muž, nego što je ona sama data. Ona je na neki način namjerno nerazvijena, jer sam razvijala jedan drugi ženski lik, a to je Marija. Što znači, ako biste povezali Viktorovu majku i ako biste povezali Mariju, vi biste u stvari dobili genezu jednog odlaska
jedne neke hrabrosti koja je potrebna da bi se nešto promijenilo. Ali kad biste kombinovali njih dvije, Marija je isto jedno nevino, blentavo stvorenje, mlado koje samo zna fenomenalno da radi, koja je nošena idealom rada, neke idealom naslućene ljubavi i koja ne zna razmjere svega toga. I razmjera onog zla koje je oko nju. I razmjere onoga zla oko nje. A da se desilo to što se nije desilo, jer tako sam vodila roman, ona bi bila jedna potpuno uništena osoba, jedna mlada Gojkovica 21. vijeka i to što kažu 1/1. Ja sam htjela da dam da može i mora da postoji sprega muško i ženska, da postoji ona ljudska sprega, prvenstveno kroz ljubav, ali i kroz neke malo poštenije međuljudske i profesionalne i lične odnose, koji mogu na neki način da doprinesu da se takva jedna katastrofa izbjegne, da ljudi budu ljudski jedni prema drugima i konačno da se žrtva te surove vrste može izbjeći. Vi jako dobro uvodite tu poemu Zidanje s kadra i upravo je to ona osnovna srž negdje romana o kojem govorimo, da je to žrtva i žrtvovanje svega zarad profita i zarad interesa. Vi negdje i to žrtvovanje kroz žrtvu na različite načine ispisujete za majku Viktorovu, za Mariju, ali isto tako za suprugu Petrovu. One sve na jedan različiti način pristaju biti žrtve. Da, one igraju ono što ste pomenuli, svoje zadate društvene uloge. Legendu uvodim jer mi je bila mi je dobra paralela, ali bila mi je dobra paralela za koju mi se činilo da ne prestaje da bude paralela. Pogledajte stvari po svijetu koje se sada dešavaju. Vi imate užasno mnogo žrtvovanja svega i svačega, a zarad moći koja može da bude čista gola sila, može da bude politička moć, a može da bude finansijska moć. Znači, neke kategorije kao što su, ajde počet ću od ove najšire, demokratija, koliko god je ona na neki način upitna, ali ipak je bila najveće dostignuće društveno koje smo imali. Nadam se da u svom nekom plemenitom vidu nikad neće ni nestati. Empatija, pomoć, razumijevanje, saradnja, kooperativnost koja je najuža i odnosi se na interpersonalno, porodično, društveno, međunarodno. Znači, sve je to na neki način danas dovedeno u pitanje. Svijet je polarizovan u onome da se nastoje te neke tekovine do kojih smo došli, da se one zadrže i da gola sila u onome što je engleskom power ili might, da ne prevlada ili da ne mora nužno da prevlada, da mogu i ovi drugi elementi koji podrazumijevaju odnose među ljudima, uređenje društava, da također djeluju. Znači, sad je baš jedno prelomno doba. Ali ako pogledamo neke dijelove našeg globusa, užasne se stvari dešavaju i ljudi prosto ne mogu da se na to ni ogluše, niti da se okrenu i da to ne vide. Vaš roman je nekako onda i u ovom smislu u kom kažete i govorite, on je zaista vizionarski roman. Iz kog razloga? Vi na kraju romana Beton Blues, kada Marija i Viktor posmatraju, mislite na Mjesečevu koronu, pominjete riječ korona, a vaš roman kreće da, jel tako, svoj život tačno prije lockdowna. Iz druge strane, vi ste negdje, mnogi kažu vizionar u smislu, jer 4 godine nakon što je objavljen vaš roman,
dešava se pad jedne nastrešnice u susjednoj državi i to je jedan zastrašujući zaista događaj. Koliko je stvarno vama to negdje taj događaj, stvarni događaj sa vašom knjigom, vašim romanom, kako ste vi to doživjeli? To je meni bilo strašno. Zato što sam ja mislila da sam ja to samo fikcionalizovala. Taj pad jedne betonske ploče se stvarno desio, ali nije bilo nikakvih žrtava. To je bilo samo materijalna šteta koja se popravila i to je bilo u razmjerama ovih o kojima vi govorite, a potpuno benigna stvar. Ona je jednostavno se desila iz određenih razloga koje sam ja pokušala da istražim, pa sam ih dala kao, ne znam, tehničko, mehaničke, statičke razloge, elemente, koliko sam mogla da pohvatam i koliko su me stručnjaci savjetovali. Ali to je to je bilo lokalno. Upotrebljeno je samo kao metafora da to može da se desi, da se dešava, ali da bi dobro bilo da se ne desi. Ovo kad se desio pad nadstrešnice, bilo je strašno i ja sam se uplašila. Zar ta betonska ploča u Beton bluzu zaista znači nešto više od pukog izmaštavanja kojim sam ja se bavila dok sam pisala roman. I tamo su poginule stvarne žrtve. Tamo su se desile stvarne žrtve. Tamo su poginuli ljudi. Tamo je pokrenuta jedna lavina svega onoga što se na neki način suprotstavlja tom golom žrtvovanju, jer se htjelo umanjiti da to nije to, da to nije tako. Nije se našlo ni razlog, ni uzrok, ni vinovnik svega toga. Tako da jesam se zaista uplašila i jesam se zaista na neki način baš uplašila kad metafora oživi i postane užasna stvarnost. Mm-hmm. Da. U tom pravcu je interesantno da ste vi imali više predloga za naziv romana i vaš urednik Nikola Nikolić, rekli ste negdje da je on argumentovano vama odbija određene naslove. Između ostalog, jedan od naslova je bio mogući pad. Upravo kad govorimo o tome, a čitajući roman nekako pad u svemu, i u moralu, u vrijednostima, u betonizaciji. Međutim, na kraju roman dobija naziv Beton blues. I činilo vam se ipak da je u stvari to pravi naziv za ovaj roman? Da. Ali me Nikola izmučio. Pad je bio idealan naslov, međutim pad je bio zauzet. Mm-hmm. To je bilo već jedno djelo i onda nismo htjeli da se ponavljamo. Mislim, nismo htjeli, sa Nikolom sam intenzivno sarađivala i onda to je jedna anegdotalna priča koju rado pričamo i on i ja. On je na jedan izuzetno dobar kritičarski način sarađivao sa mnom, jer je meni potrebno bilo da sa mnom neko urednički, sarađivački putuje kroz moju kreaciju. S obzirom da je Nikola imao više iskustva i da je htio to da radi sa mnom. Jer to traži vrijeme, to traži angažman, to traži udubljivanje. Ljudi će vam vrlo često reći, ajde Boga ti pusti me, nemam ja kad to da radim. Nikola jeste. I onda smo imali jednu večernju zanimaciju, on za svojim kompjuterom, ja za svojim, i ja mu šaljem razne nazive, razne naslove koji mi padaju na pamet, do kojih se izmučim, za koju Nikola kaže mislim da ti možeš i bolje, ajde da vidimo šta će ti sutrašnji dan donijeti, koju ideju. I onda smo tako došli do Beton bluza. Ja sam došla do Beton bluza, on je rekao eto, to ćemo. Mm-hmm. I tako je nastao. I mislim da je odličan naziv. Zato što je to zaista tužno, betonizacija koja se dešava, jedno surovo iskorištavanje terena i prostora. I ja se silno molim Bogu da se ne desi nikakav potres, da se ne desi nikakva katastrofa
koja bi sve to što sada izgleda postojano sve sručila negdje u neki krš i neku gomilu od koje ništa ne bi ostalo. Jer mislim da je na mnogo mjesta prekršen onaj prirodni zakon i nagiba i vodenih tokova i močvarnog tla i raznih drugih stvari koji su ljudi u nekom svom bunilu, ne znam kojem, potpuno poništili, misleći da su jači od prirode. Prosto nije. Klimatske promjene ukazuju na to da je priroda uvijek najjača. Bio je jedan divan klip, mislim da je govorila Julia Roberts o planeti Zemlji. I jedna rečenica je tamo strašno indikativna, ona je ikonička. Zemlja govori u prvom licu i Zemlja kaže, meni je svejedno. Da li će biti poplave, da li će biti tsunami, da li će biti neka druga katastrofa, da li će biti neke kiše, da li će biti tajfuni, orkanski vjetrovi, ovo ili ono, to je sve priroda. Šta će pritom da strada? Zemlji je svejedno, jer Zemlja ima zakonitost jaču i veću od onoga što čovjek misli da ima, od moći koju čovjek misli da ima. Vi ste upravo to i kroz jednu metaforu s Madame arhitekta sa pčelom negdje jako lijepo objasnili. Beton blues je danas i concrete blues. On živi, jel tako, da li sam pravilno izgovorila? On danas živi jedan međunarodni život i meni je prije svega jako drago što jedna žena, književnica crnogorska, je dobila svoju knjigu i prevedenu na engleski jezik. Will Firth, vaš kolega i prijatelj, je preveo i u martu ste imali promociju zajedno sa Stefanom Boškovićem ili njegov ministar roman preveden. Kako je Slavice reagovala publika u Londonu, čitalačka publika i da li oni ovaj roman čitaju kao univerzalne pojave betonizacija, korupcija, vrijednosti sistem, kakav je, ili čitaju samo kao priču jednu sa Balkana? Moja urednica Rene Ballerini iz Ballerini Book Press, to je njena izdavačka kuća, našla je da je to jedan jako interesantan roman sa dobrom pričom, sa dobrom naracijom, sa dobrom temom koja po umjetničkom nivou može da stoji u rang sa onim što se čita na zapadu, što se čita u anglosaksonskom svijetu i što je interesantno, ali što donosi boju jedne niše koja njima nije bila književno poznata ili nije bila mnogo književno poznata, a to je Balkan. Znači, kad je prevod bio gotov, kad se knjiga pojavila, kad se ona pojavila na Londonskom sajmu knjiga i kad se pojavila na toj konkretnoj promociji, odziv je bio fantastičan. Znači, došlo je jako mnogo ljudi, došlo je mojih prijatelja, naših prijatelja, Stefanovih prijatelja, angažovala se ambasada Crne Gore u Londonu, angažovala se dijaspora i direktor dijaspore za Veliku Britaniju. I to je bilo divno, bilo je jako mnogo publike. Međutim, među tom publikom je bilo ljudi od kojih bih ja, ono što Crnogorci kažu, streknula da sam znala da su tamo. Bili su to izdavači, agenti, bili su ljudi koji se bave knjigom i koji su na neki način došli da vide, da čuju šta ću ja to da kažem, kako ću da se predstavim, kako će roman da se predstavi. I pravo da vam kažem, ja sam to tek poslije saznala, na moje veliko zadovoljstvo, jer da sam to znala ranije, vjerovatno bih imala tremu. Pored ostalog, tamo je bila i Susan Curtis, koji znaju stvari, vlasnica Istros Booka,
i ona se bavi znači objavljivanjem naših autora sa Balkana, ali ipak prvenstveno iz Hrvatske. Znači tamo gdje ima Rovinj, Split, Rijeka, Dubrovnik, tamo gdje su to toponimi, ona je tome okrenuta, ali ne znači da će tu i ostati. Bila je i Vesna Goldsworthy, je li tako? Upravo je to posebna čast mi je bila, što je bila Vesna Goldsworthy, koja je inače jedna ikonička figura sjajne književnosti, vrhunske književnosti, koja je ostvareni međunarodni pisac, ali istovremeno veoma prisutna na našim prostorima, jer dolazi po pozivu, dolazi na naše razne festivale, gostuje, govori o svojim dijelima i prosto govori o onome što je književnost danas i što je književna scena danas. Tako da mi je učinila jednu zaista veliku čast što je došla, što me podržala i nadasve ona je napisala jedan divan tekst na koricama moje knjige, znači mog engleskog izdanja, i na taj način me ovjerila kao pisca. To mi je zaista nešto što ne mogu nikako da zaboravim. Pored svih ovih divnih ljudi koji su tu bili, moram da pomenem i jedno divno biće, Draška Kašćelana, koji je bio moj student ovdje u Crnoj Gori, kome sam ja napisala preporuku za Cambridge, mislim da je bio Cambridge. On je na Cambridgeu magistrirao, on je doktorirao, on je sada profesor na univerzitetu u Londonu. Nisam sigurna da li je Cambridge ili London ili neki drugi, ali on je tamo ostvareni lingvista koji radi u oblasti kognitivne lingvistike i zaista je divno da imamo takve ljude, ono što kažu, u rasijanju, a koje bi trebalo sve imati nekako na popisu i sa njima ostvarivati saradnju. To je negdje i vaša satisfakcija, je li tako? On je vaš student. Naravno, bio je moj student, naravno. Ja sam tu u nekom pelceru njegovog daljeg razvoja i ja sam tu, tako je. I sad dolazimo do romana Nova Nora. Prije sam negdje pomenula, Nova Nora je lik koja negdje umije sebi postaviti pitanje i dati odgovor. To je njeno čuveno pitanje kada razgovara sa Maksom. Ali možda evo prvo da krenem, vi na samom početku, kako ste i rekli prije, vi na samom početku opisujete taj odnos između Nore i Maksa, da to zaista izgleda kao jedna savršena ljubavna priča. Međutim, postoje dijelovi u romanu gdje Nora zaista se prikazuje kao žena srca, a Maks je čovjek proračuna. I tu uprkos ljubavi nastaje njihov razlaz negdje. I Nora vjerovatno teško, nevjerovatno, ali sigurno teško, ali ipak se odlučuje postaviti to čuveno pitanje šta ću ja u Briselu, i odgovor je ok, idem u Ameriku. Da. Vjerovatno ste možda htjeli da kažete kako se vidi moj razvojni put kroz sva ta 3 romana. Tako. U Novoj Nori sam ja svakako bila najzrelija. Mada je Beton Blues moj najkomplikovaniji roman. Roman koji mi je odnio najviše snage, najviše vremena, najviše koncentracije, i moram da kažem da kad ja sad njega prelistam, da sam po nekim dijelovima ne samo oduševljena, nego i zadivljena, jer nisam sigurna da bih to mogla isto ponoviti. Da se bavimo gradnjom u stvarnom smislu kao vi u romanom, možda bismo gradili bolje prostore. Ne znam. U svakom slučaju u Nori sam najzrelija, sa najviše zanatskog pouzdanja i sa najviše manipulativne slobode, da znam šta mogu, kako mogu i kako da postavim stvari. Dala sam lik Nore kao one žene koja je od Ibsenove Nore pa na ovamo putovala, zadobila, to nije jedna žena, to su sve žene, to je sve ono što se dešavalo. Došla je do jedne
samosvijesti, došla je do ekonomske slobode, došla je do ostvarenosti, došla je do onoga sa čime zaista može da se kaže unaccomplished woman. Jedna žena koja je ostvarena, postigla sve. Ono što njoj sada treba, čemu teži, jeste muškarac, muž, brak, djeca, sve ono što je normalno da žena može da bira. Ne znači da to jedino treba da bira, ali moja Nora to želi. Gdje sam dala zaplet? Zaplet sam dala u tome što to Nori ne biva. Ne može joj se desiti. Inače to bi bila bajka. Od one rečenice početne. Ležimo mirni i zadovoljni. Dalje ne bi trebalo ići. Nema romana. Nema romana. To je sve je tu. Međutim, ta rečenica koju sam napisala kasno i koju sam pisala dugo i čitav taj prvi paragraf, on je došao praktično poslednji ili među poslednjima. On je bio onaj pelcer iz koga se razvio čitav roman. Na izgled imate sve. Imate idilu, a u stvari ta idila je samo privid, jer ono što će se dešavati nije moglo da izdrži test trenutka, test vremena i opet naročito test moći koji se dešava u braku, koji se dešava u društvu. Jedna divna moja koleginica i prijateljica Božena Jelušić je napisala sjajan prikaz na Noru. Naslov njenog teksta glasi: U čijoj kući živi sada Nora? I ona odmah u drugoj rečenici, u onom idealnom zagrljaju, u stvari vidi da nju Maks guši i da ona ne može da diše. To je dato kao jedna erotska slika, blago erotska slika, ali u stvari ona je tu višenamjenska. Jer čitava ta rečenica, kratka, mala, ležimo mirni i zagrljeni, u stvari je onaj pištolj iz Čehovljeve priče koji će kasnije opaliti. Opalit će naravno tako da više neće biti mira, više neće biti zagrljaja i više neće biti svega onoga što se njoj činilo da jeste. Jer kad bi bilo, kažem, ne bi bilo romana. Nora, svaka Nora, vi ste Nora. Tako je. Ja sam Nora. Sve današnje žene su, ili mnoge današnje žene su te Nore koje moraju da donose odluke o svom životu. Razlika je prekrupna između Ibsenove Nore i naše Nore, ove gdje smo tu vi i ja. Ibsenova Nora prije njenog izlaska iz kuće, odluke su sve bile donošene u njeno ime. Današnja Nora pravi svoje izbore. To je veliki emancipatorski korak, ali istovremeno ne manja odgovornost, jel? Vi morate nekako oko nekog smisla da ovijete svoj život. Koji će to sada biti smisao? Mnoge žene, mnoge koje ja znam, vratit će klatno na Norinu stranu i ostaće u kući. A mnoge i neće. Znači, mnoge će donijeti odluku da kad ih Maks pozove, njihov Maks kad ih pozove, idemo sad u Brisel, ona će reći, a što ću ja u Briselu? I onda će Nora otići u Ameriku, otići će na specijalizaciju, otići će na drugu, treću specijalizaciju, rodit će sina, iako to nije bio porodični plan, ali se tako desilo, uzela je odgovornost na sebe, biće jednim dijelom samohrana majka, mada će se Maks u fikcionalnom njihovom životu i braku, koji će se inače brzo raspasti, biti prisutan, ali ne više kao onaj regularni otac u porodici, nego kao jedan moderni otac na daljinu,
bit će on tu korektan lik, ali neće biti muškarac u njenom životu. Muškarac u njenom životu će morati postojati po modernim principima, a moderni principi podrazumijevaju daljinu. Svijet se smanjio, daljina se premošćuje. Mnoge veze danas tako postoje jer ne mogu drugačije. Znači, u svemu onome što smo rekli da je razvojni put od 100 ili ne znam koliko, 20 godina, i pitali ste me o društvenim ulogama, žene su se potrudile da same na neki način definišu društvenu ulogu koja je njena žena, koja je njena ženska. Pa imate i samohranih majki i imate žena koje jednostavno žive svoj profesionalni život, da ne mora tu nužno da postoji porodica ukoliko nema zaista onih osnovnih uslova za tako nešto. Postoje u raznim vezama istopolnim, postoje ovako, onako. Znači, postoje u nekim društvenim ulogama koje su one same svojom nekom borbom, ali i jednom društvenom logistikom, jer je takvo vrijeme bilo, proširile. Znači, Nora, takva kakva jeste, kako sam je ja nešto zamislila, mora također da osmišljava život, ali ona je bio koji su osmislili drugi, a ovo je ona koji osmišljava ona sama. Kad govorimo samo o odnosu Maksa i Nore, meni je tako ta vaša rečenica sjajna. Ja ću je sad pročitati. Kada ona kaže o njihovom odnosu, stvari, ona govori tom rečenicom sve. Kaže, nedjeljivost suza bila je najmračnija dijagnoza koju sam nama konstatovala. Da, znači, ona je plakala sama. Jeste. Nisu suze dijelili. Odvajanje je bilo strašno. Emocionalno odvajanje je ono koje pada strašno, jel? Nora Ibsenova ima emocionalno i egzistencijalno odvajanje. Ona u onoj hladnoj noći može odmah da umre, mi to ne znamo. A ova Nora ima mogućnost da ima neki pristojan život, dobar život, ispunjen život profesionalno, ali ta emocionalna uskraćenost umije također da bude jedno devastiranje strašno. I ja mislim da je to sada širi problem. A muškarci sa time se nose drugačije. Oni se zadrže negdje na nivou erotskog, na nivou seksualnog i oni misle da je to to. I oni praktično kastriraju sebi onu emocionalnu potrebu. Ženama to ostaje kao teška praznina, kao rak rana vrlo često, koju teško prevazilaze. Jer mi svi imamo potrebu za emocionalnom ispunjenošću. I koliko god je današnji svijet ciničan, koliko god današnji svijet ne vjeruje u ljubav, koliko god današnji svijet i djeluje protiv ljubavi, mi smo takva bića, nama je emocija potrebna. Jer mislim da bez ljubavi ne valjaju stvari. Mislite onda da recimo da Ibsenova Nora, koja za razliku od naše nove Nore nije ni u obrazovnom smislu, ni u financijskom, da kažemo, na boljoj poziciji od nove Nore. Ali da li ta i bolja pozicija nove Nore, savremene jedne žene, koja, ajde da kažemo, ima sve ono što neku osnovu da može da ode i zatvori vrata kao Ibsenova Nora, da li i tu ipak postoje neke određene dileme i tereti sa kojima se osim ovog emocionalnog nosi još dodatno nova Nora? Naravno, tu su svi oni problemi prihvaćenosti. Da li će takva odluka biti prihvaćena, šta ona radi svom sinu, ako tu nije i njegov otac, šta ona radi, koju poruku šalje, svima onima koji je gledaju i koji je slušaju i kojima je ona primjer, da li je ona tu dobar primjer ili ona loš primjer.
ako sam dobro razumjela vaše pitanje. Jer, Da li ona ima neke dileme? Naravno da ona ima svoje dileme. Fikcionalno ona će sresti jednog Dušana koji je duša od čovjeka, a sa kojim će se povezati zato što ona ima svoju, ajde da kažemo, duboku ranu ili nalazi nekoga koji također je negdje imao iskustvo nekog dubokog bola koji je bio fizički, ali koji je isto tako donio niz kompleksnih stvari koje on morao da riješi u svom životu, prosto da bi funkcionisao. I onda su se po toj nekoj liniji neke ranjivosti pronašli. To je bila intuitivno prepoznavanje, ali taj neki duboki činilac nekog pretrpljenog bola je bio neko vezivno tkivo. Ja sam to tako našla, ali mislim da i u životu se dosta često dešava da se ljudi prosto intuitivno prepoznaju po onome kakva iskustva nose, gdje su im ti neki najdublji motivi za ponašanje ovakvo ili onako i da ljudi to jednostavno nekako prepoznaju u drugima i po sličnosti se povezuju. Ibsenova Nora, ona za razliku od ove Nore, ona zatvara vrata i oslobađa se. To je jedno oslobađanje od svega. Ona odlazi. Istorijsko oslobađanje. Jeste, istorijsko oslobađanje. Međutim, vi ovdje postavljate jedno drugačije, ajde kažemo, promišljanje. Vrata se zatvaraju, Nora zatvara vrata, ona sama kaže da je odužila dugove. Ta metafora koju koristite sa vatrom, ostaju vrata negdje, da kažemo, i otvorena za možda neka druga osvješćivanja i neko drugo povezivanje. Da li ste to namjerno uradili da razumijemo da će Max zajedno sa Andrejom, svojim sinom, da li je ona dala tu mogućnost da se njih dvojica povežu? Apsolutno. To mi je bila želja, ako ste tako shvatili, to mi je veoma drago, jer mi je to bila želja da napravim taj jedan muški bond. Koji je možda lakši, a možda je i teži. Ali svakako je bio potreban, što znači da veze, šta god se u nekom formalnom smislu dešava, da emocionalne veze bi trebalo da traju i da se oko njih treba potruditi. Ali to je ona bukvalna metafora. Veza iskovana u vatri. Jedan muški bond iskovan u vatri, gdje muškarac jedan drugog procjenjuju po onome koliko su hrabri, koliko su sposobni da rizikuju, da učine dobro djelo, ali definitivno po onom junačkom kodu žrtvovanja i hrabrosti. Tako se dvojica muškaraca prepoznali, koji inače bi trebalo da su to prepoznavanje imali ranije negdje u životu, ali nisu. Ali to je tako jedna simbolička slika koja je njih dvojicu povezala. A onda sam im dala i tu jednu transplantaciju kože gdje sam bukvalno njih dvojicu povezala i na taj organski, fizički način, jer je to, pored ostalog, bila ona plemenita Norina želja da se njih dvojica povežu. I da njih dvojica budu otac i sin, jer je to jako važno. I to je, ajde da kažem, slika gdje ona ne gaji resentiman, gdje ona ne gaji nikakvu zlu volju spram onoga što se desilo između nje i njenog muža, koji je jednostavno otišao, nego su se povezali otac i sin. Njenim nekim, ajde da kažem, posredstvom. A inače, uzela sam političara kao jedno prototipično zanimanje, prilično omraženo. Vrlo lukrativno, ali prilično omraženo. S tim što je Maksim Petrović jedan benigni političar koji je i sam vidio
a zakonitosti politike koja nije i ne mora biti čista, odnosno najčešće nije čista, on se od toga odvaja, on je veliki ekspert, on ide u Ujedinjene nacije pa ide dalje u neka svoja istraživanja, ali izbor koji je on napravio takođe, on je otišao za svojim ciljem koji je bio veći i važniji i od braka i od Nore. Onog trenutka kad je Nora rekla šta ću ja u Briselu, on je rekao ćao, odoh ja. A Nora je ostala. Da udari glavom. I zalijepila glavom u vrat. Što joj nije donijelo neko naročito osvješćenje, ali je polako sazrijevala. Polako je saznavala. Meni je ono što je interesantno u svim vašim knjigama, da ne zaboravim i posebno kod Nore, kako vi, vaši likovi su koji se bore kroz to putovanje životno, koji žele da se samospoznaju, su duhoviti. Iako su svi vaši likovi duhoviti i uvijek kao da se, ajde upotrebimo tu riječ, rugaju svojim vlastitim bolima i da na taj način nekako ih lakše prebolijevaju. Samoironija je strašno važna i mislim da je ta neka samovažnost užasno štetna i da daje neku lošu poruku. Prema tome samoironija omogućava otklon i omogućava otklon od situacije, otklon od sebe i omogućava vam da kritički maltene izvana sebe sagledate i to je ljekovito. Mm-hmm. I nema ništa strašnije od onoga kad umislite da ste strašno bitni, da ste strašno važni i da ste nedodirljivi. Tako da sam ja mojim likovima sve to malo dodala, tako da to pravi jednu ravnotežu i drami i svemu onome što život umije da kreira, ali nekako sa humorom je sve lakše. A to je i jedna kritičarka na Concrete Bluesu primijetila i to je otišlo kao, ajde da kažem, jedan kritički veoma povoljan prikaz na Substack, na platformu, ozbiljnu platformu na kojoj su knjige i druge ozbiljne stvari, tako da to stoji na Substacku, da ima humora i da je ona I had some good laughs, a couple of good laughs, čitajući Beton Blues. Pored poznanstva sa brojnim regionalnim književnicama, vi imate i poznanstvo divno sa Orhanom Pamukom i sa Tony Parsonsom. Vi negdje ne gajite možda neki, da kažemo, žanrovski, negdje se razlikujete. Međutim, Tony Parsons također piše recimo o tim porodičnim odnosima, o roditeljstvu, o očinstvu i nekako izgleda da vi oboje na veliku književnost gledate kroz te intimne ljudske odnose. Dok Orhan Pamuk, on je više nekako istorijom se bavi, tim kolektivnim i on je melanholik. Nekako se ta melanholija prevlači. Sem kad piše o muzeju nevinosti. Ali recimo u Istanbulu i Snijeg i Zovem se crveno, tu se osjeća ta melanholija, ta neka sjećanje za nekim davnim vremenima gdje on i sam kaže da je tu bio negdje i uzor njemu Ahmed Tanpinar. I zanima me prilikom tih vaših susreta, mada i on duboko kao vi nekako te gradi psihološke likove, pa me zanima prilikom vaših susreta da li pisci uopšte, da li vi razgovarate o vašim romanima ili nalazite možda neke poveznice? Svo to bogatstvo i svo to blago susreta sa drugim ljudima tog ranga, kreativnim ljudima, piscima, sam imala zahvaljujući tome što je moj izdavač Nova knjiga, Peđa Uljarević, koji ima tu jednu grandioznu ulogu da poziva pisce, da poziva velike pisce, da oni gostuju, da oni borave, da se sa njima može razgovarati i ja sam imala tu privilegiju, pretpostavljam zbog mog engleskog jezika, zbog toga što sam ipak u tim književnim krugovima, sam mogla da boravim i da se družim sa tim sjajnim, istaknutim ljudima. Evo, vi ste pomenuli njih dvojicu,
prvo ću pomenuti Tonija Parsonsa. Ja sam njemu bila moderator na književnoj večeri. Znači, ja sam uvela priču, ja sam razgovarala sa njim. Očigledno mu se dopalo to kako sam razgovarala sa njim i šta smo poslije, o čemu smo poslije razgovarali. Samo jedna crtica, jer ja sam mu rekla da sam otišla u London nakon studija, odmah nakon studija, i da sam tamo radila one poslove koji se rade. Kad ste na dnu, kad počinjete i kad dolazite, tada se to govorilo da se usavršava jezik. I ja sam otišla u London da usavršim engleski jezik. I on me pitao, pa koji su ti najsnažniji utisci iz Londona? Ja sam njemu tada rekla, darkness, mrak. Pitao, kako to? Tako lijepo rekao. Imala sam 2 posla. Jedan je bio ujutro dok još nije svanulo, a zima, vi znate, zima u Londonu, kasno svane, a rano mrkne. Tako lijepo. U 6 sati sam išla, jer sam bila chambermaid, bila sam sobarica da pospremam jedan hotel koji je bio zaista, mislim da je bilo 7 zvjezdica, ali svejedno bila sam sobarica. A onda bih s jednom pauzom usred dana, gdje sam išla po muzejima, galerijama i ostalo, uveče bila sam barmaid, pa sam radila u jednom pubu. I išla sam kući da spavam po mraku. I to mi je bio najsnažniji doživljaj iz tog ranog Londona. Srećom odlazila sam ja u London i kasnije. Ja sam praktično živjela u Londonu, radila sam tamo i magistarsku i doktorsku tezu. Znači imam ja i drugačije iskustva, ali ta prva, on se šokirao. I to je uzeo kao jednu sjajnu metaforu. To nije sjajan, on je fantastičan, on je prvo novinar, onda je pisac. I kad sam mu se ja nakon, skoro 10 godina obratila, Toni, da li bi ti htio da budeš neko ko će mi napisati blurb za roman? On mi je odgovorio samo jednu riječ. Rekao je, naravno. Ja sam bila očarana. Jer sam mislila prvo da me zaboravio. Drugo, dosta vremena je prošlo i normalno je da me zaboravio. Međutim, on nije zaboravio ništa i napisao je sjajan blurb. A Orhan Pamuk, sa njim sam duže boravila. On je bio gost 3 dana u Podgorici i ja sam sve vrijeme bila sa njim. Znači, i na književnim večerima i na putovanjima. Znam da smo išli zajedno u Bijelo Polje, znam da smo išli zajedno na Cetinje i sve vrijeme smo praktično u društvu sa Peđom Uljarevićem i ostalima koji su imali program, koji su napravili program za njega, ja bila tu. Znači, to je za mene bilo jedno fantastično iskustvo gdje on bio veoma, kako da vam kažem, raspoložen. On je pričao o svojoj književnosti, pitao je mene šta ja radim, govorio je o tome kako on živi u Istanbulu. U vrijeme kad je on bio sa nama ovdje, on je imao policijsku pratnju. Znači, on je bio pokriven 24 sata. I on je rekao, ja prosto moram, jer on je iznio svoje političke stavove koji su bili tada suprotni zvaničnoj politici i on je morao da ima, dodijelili su mu zvaničnu pratnju. Meni je to bilo strašno. On je po svim nekim mjerilima jedna svjetska zvijezda, ali on se ne ponaša kao svjetska zvijezda s tim. Mislim, šta to znači ponašati se kao svjetska zvijezda? Ali on je itekako svjestan onoga šta je, šta predstavlja i šta je njegova književnost. Jer to je apsolutno njegovo prvo postojanje. Postojanje kroz umjetnost, postojanje kroz književnost i postojanje kroz slikarstvo. Vi znate posljednju rečenicu iz njegovog Istanbula. Njegova muka s majkom i njegova borba s majkom, šta je to slikar, to je jedan pitur koji kreči kuće, šta će ti to? Pa je onda on na kraju rekao, dobro,
neću biti slikar, bit ću pisac. I time Kraj. završava u Istanbul. Znači, on postoji kao pisac, on postoji kroz svoju disciplinu, on ide. Ja sam jednom otišla u Istanbul i otišla sam na Nišantaš, jer sam morala da vidim gdje on to stanuje. Znači, ja sam prošla kroz Chanel, prošla sam kroz Dior, mislim da sam prošla i kroz Louis Vuitton i tako. I onda sam tu negdje došla do njegove, ovo dajem samo kao ilustracije, gdje on živi u onom jednom poš dijelu Istanbula. Mislim da živi u istoj zgradi u kojoj ima radnu sobu. On u 9 silazi i počinje da piše i piše do 5 popodne. I onda je rekao i nama u našim druženjima, a i napisao je to, kaže, ako mi je dan bio dobar, ja sam bio divan. A ako mislim da nisam dobro pisao, bio sam nepodnošljiv. Znači, on je bio apsolutno kondicioniran time. Sa nama je bio divan, ali samo do jednog trenutka. Znači, to su naporni su to programi. Krenete ujutru u neko doba, pa onda idete u toku dana, imate neke djelatnosti i uveče je to obično večera, druženje i tako. Kad bismo bili za večerom i kad bismo mu dosadili, on nije rekao vi ste mi dosadni. On bi izvadio svoju bilježnicu, svoj blok, koji je bio ko harmonika. Znate, onaj koji se rastegne pa se opet sklopi. I onda bi krenuo da nas crta. Tako da su mnogi ljudi sa te jedne konkretne večeri dobili svoje portrete koje im je nacrtao i potpisao Orhan Pamuk. I to je bilo jedno divno iskustvo, pored svega onoga što smo on i ja razgovarali, baš on i ja, gdje mi on pričao o svom predavanju na Kolumbiji, jer on je tamo stalno pozivan. Mislim da ima tamo jedan semestar gdje predaje, znači, njegove aktivnosti kao Nobelovca, jednog čovjeka koji je u svemu tome što radi apsolutno ispunjen. Ali stalno gonjen tom potrebom da i dalje stvara. I naravno, njegova poetika je poetika širokog platna, gdje on zahvata istoriju, gdje on zahvata vrijeme, gdje on zahvata karaktere, gdje on zahvata duh. I meni je to veoma interesantno. Razgovarala sam sa nekim ljudima koji kažu, on je meni opširan, ja ne mogu da ga čitam, tu je previše detalja. Mene upravo to fascinira. Ta jedna raskoš koja je uvijek ciljana i koja uvijek pogađa. Gospođo Perović, na osnovu ove priče koju ste nam ispričali o Toniju, meni je drago što ste se vi u London vratili kao književnica i kako je vama privilegija da vam je Toni napisao recenziju. Ja sam zaista privilegovana što ste bila gošća Storage i hvala vam na tome. Hvala vama najljepša. Evo samo za vas da vam poklonimo čisto razglednicu. Pravimo tako neke male, pošto više niko ne piše razglednice, onda samo super, odlično. Kao jedan suvenir. Sve vas pozdravljam do naredne epizode. Do tada gledajte nas na YouTubeu, Patreonu, Spotifyu, Instagramu i Facebooku.